Saznalo se ko je potencijalna krtica MOL ili Red u Real Madrid. Ko je možda iznosio podatke nekome kome nije smio o situaciji koja je trebala ostati unutar 4 zida Bernabeua. Možda ima i više zidova, ali situacija u Realu je takva da i niti to ne pomogne. Radim ovaj video jer ja kao madridista i osoba koja navija za Real još kod znam za sebe, nikad do sad nisam vidio sličnu situaciju. Svaki klub ima problem i svaki klub ima ajmo reći te trzavice, ali kad ti imaš igrača koji u javnost ili bilo kome van kluba kome ne bi smio iznosi podatke ili informacije koje se tiču samo igrača, predsjednika, trenera i članova stožera, onda je tu već malo veći problem od ega ili malo veći problem od imam samo zvijezde u timu pa ne znam šta da radim s njima. To je onda stvarno velika katastrofa. O kojem se igraču radi? Radi se o igraču koji meni osobno nikad nije bio drag. Igrač koji nikad nije, ajmo reći, pokazivao da je level Real Madrida. Radi se o Daniju Ceballosu. Iako ovo još nije sad 100% potvrđeno, na Twitteru i na TikToku možete pronaći brdo podataka i brdo vijesti koji govore o tome da je zapravo Dani Ceballos osoba koja je možda krtica, iako se on sam izjasnio kasnije da nije. Međutim, ima tu dosta informacija koji govore da bi on to vrlo lako mogao reći jer nema baš najbolje odnose sa trenerom, zato što, hajde da vam sve objasnim iz početka da shvatite. Dani Ceballos je još od utakmice protiv Betisa i jedna od utakmica u kojoj je on, ja bih rekao, bio jedan od, iako se uopće ne spominje vezano za ligu, jedan od kandidata koji je indirektno utjecao na to što Real nije osvojio ligu. Makar kažem, ne mora znači da je samo taj problem, ali utakmica, da li je bila protiv Betisa ili nekog, ja mislim čak i da je bila protiv Betisa, gdje je on ušao u zadnjih 15-20 minuta u igru i gdje je izgubio loptu na svojoj polovici, a imao je kome dodat, on je ušao u dribling, dobili smo iz te situacije gol, on je bio direktni krivac za taj gol. Nakon toga sljedeća utakmica bio je na tribini, razlog je bio ozljeda. Navodno mu je Perez rekao poslije te utakmice, frende, možeš spakirat kofere i to je to, mi na tebe više ne računamo. I kao što ste mogli vidjeti, u narednih nekoliko utakmica čovjek je bio na tribini, a nije bio ozlijeđen i nije ga bilo na klupi. Nisam pratio sve i vidio sam samo da nije igrao od tada niti jednu utakmicu, jer gledam većinu tekmi, vidio ga nisam u igri sigurno, a što se tiče klupe, mislim da dosta puta nije bio niti na klupi, a nije bio ozlijeđen. Ovdje piše da štakor, odnosno Red u Real Madridu bi mogao biti Dani Ceballos. On se posvađao s Arbeloom i mogao je svojim poznanicima ispričati situaciju oko Valverdea i Tchouaménia. Realno ta situacija kad se dogodi, vi ne želite da to ide van, ne želite da se to pročuje, ne želite da bilo tko osim igrača i onih koji su u klubu znaju za to, jer će vam još dodatno naštetiti i onako već usranu atmosferu u klubu. Tako da je on to mogao svojim poznanicima ispričati, da li namjerno ili nenamjerno, sad je totalno nebitna stvar. Prema Estadio Deportivu, Arbeloa je navodno kritizirao njegove vještine u razgovoru sa predstavnicima klubova koji su ga htjeli kupiti. Znači, Arbeloa je govorio protiv. Realno, ja ga ne krivim. Ceballos nije tip igrača koji može igrat u klubu koji je kao što je Real. Ne može igrat u niti jednom vrhunskom klubu. Za mene to jednostavno nije dovoljno dobar igrač. Može igrat negdje u nekom klubu koji je, ne znam, ili u Italiji, negdje sredina ili ispod, možda Engleska ili Španjolska isto. Sredina ili ispod, apsolutno nije toliko loš, ali da bude u Realu, čak ni zamjena. To je moje iskreno mišljenje, volio bi čuti vaše, pa ga napišite dole u komentare. Tako da su se nakon toga pogoršali odnosi sa Arbeloom, čak i prije utakmice sa Betisom, to je bilo negdje krajem travnja. A nakon tučnjave, navodno je Ceballos progovorio o kaosu u Real Madridu. On se oglasio i rekao da on nije nikome govorio o tome, iako, kažem, ako je ovakva situacija, ovo je potvrđeno i to što je Arbeloa govorio i što je predsjednik rekao o njemu, realno mogu je reći i čak ga možda ne bi krivio kao prijatelj njegov, ali kao navijač
ti to nisi smio napraviti zato što bez obzira na to ko ti je šta rekao u klubu, ti te stvari ne smiješ iznositi van. I ja bi osobno, ako se dozna ko je iznio takve stvari u javnost, ja bi mu skinuo ne pola plaće, nego 90% godišnje plaće i onako i nije zaradio jer je sjedio na klupi. Ne govorim samo za njega, govorim za bilo kojeg igrača koji je to izneso javno. Tako da pratimo situaciju i vidjet ćemo šta će se dešavati uskoro.